Siyabingelela siyavusela makhosi, siyabingelela siyavusela bogogo, siyabingelela siyavusela makhehla. Ngidr Nyelezi Tshangase eSwatini Kangwane. Bogogo ngithi anginathise nje ukuthi mhla ka 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ngidabe ngilapha eSoweto eProtea Glen extension 28. Uma ke ufuna kulungiselwa indoda yakho esigabeni senhlanhla imali kusukela kwa 2500 5000 10 15 tigubhu or iliphondo 25000 kuya phambili ko 35 kuyedlule utangithola lapha eSoweto eJose Protea Glen extension 28 mhla ka 13 14 15 up until 21 September 2025. Inombolo longa WhatsApp kuyo ke kubhuka ithi +2 6876 34 2733 bese lenye longaxhumana nayo yase South Africa ukuthi ungithinze ukwazi ukuthi wende appointment ithi +27 695 97 8953. Ungayishortlisha ngendlela yangalapho. So laphana ke sidabe siphethe tinsita letahlukahlukene ngitholethe imali maqala kulungisa lokana lokho kubethela ekhaya kucinisa emabhizinisi emabhandi elokhuzana ngekuhlukahlukana kwakhona netinxweba te-protection nemabhandi futhi e-protection tindvuku tekulwa tekugadla tekujikisa tinto tibiyele kulwelo osuke akushaya. Kuningi nje ke makhehla ngeke ngikhona ukubala ngekuhlukahlukana kwakhona, kodwa nje wena uma ufuna usizo kule nkinga lonayo tindvo emadliso ukuthi ubambe umuntu wakho eve ngawe ayaba khona. Uma ngabe kunemlo wakho loyakushiya ube usithi phezulu ukuthi abuye umuntu wakho nehlukana naye, ufuna ipromotion emsebentini, ufuna umsebenzi awutholi, uyagula emtimbeni, kungaba imihwebo, kungaba ngilokwana lokho kuningi kuhlukahlukene, unendvuku lemfisha mawumuntu wesilisa indvuku lesheshe iwe titabe tikhona tinangizana tinsita takhona lapho timbita takhona imbita losimawinatha nyalo ibe ihephena isebenta indvuku seyisicina ithukuthela ifuna kusebenta maybe around 20 minutes ube songakwadi ukuthi indvuku isebente and kuyinto lehlala konke emtimbeni lelastako kufike ukuthi kukusita ngakusheshsha, kodwa phindze futhi kukulekelela esigabeni sekwekuthi nayo lo msila uhlale ungomsila uhlala uactive. Timbita takhona ke titabe tona ting 300, so ticalisa ku 300 per liter because vele ti powerful akude namle ngabe ngikuthini ke kuloko. And then nale tinto ke letekhulisa tindvuku lokho titabe kugijima la ku 1000 rand. Kuningi nama ukhanza ukuthi umuntu wesifazane ufuna ukuthi umuntu wakho akushade ngekusheshsha noma akulobole. Kuningi manje singabala sifikelela nalena kepha nje wena masufikile nenkinga yakho siyokulekelela. Sina Dr Nyelezi Tshangase kulona eSwatini Kangwane, kodwa ngidake ngikhuphe ngisigudlu la eSoweto eJose Protea Glen lapha yana ku extension 28 la ngidawutholakala khona kule nombolo lezi +2 69 5978 853. Mafuna ku WhatsApp utazi +2 68 7634 2733. Thokozani makhehla.